Gde su ostali? Treniraju. Pa gde treniraju koji moj kad je teren prazan? U salonu. U salonu? Bog te masu. Momci, linija A i D mora da se kontroliše. Protivnik hoće da ovlada dijagonalom i vrši pritisak na polja B i D. I sad će tu F6. Kog ćeš đavola na F6? Dobar dan, predsjedniče. Dobar dan, savjetniče. Pa dobro, Bućkoviću, zar se sad igra šah? To nije šah. To je razrada plana dinamike u fazi imobilne fudbalske akcije. A gde gol? Gol nije tu. To jest ne vidi se. Gol je otprilike ovde negde. Mi radimo po fazama, druže predsjedniče. Ovo, to je kritična faza. Dakle, momci, protivnik je prodrao preko krilnih linija. Lopta je ubačena pred naš gol. Šta radi golman? Skačem i boksujem. A koga ti boksuješ? Najbližeg. Najbližeg, dobro. Može i prst u oko. Ko ide na loptu? Ja. A na sudiju? Ja. A onda? Ja onda padam na zemlju i simuliram potres mozga. Kako? Ovako. Jao! A četvorka? Dižem ruku za nosiva i dolazi doktor s lažnim injekcijama. Ko te bre pita za injekcije? I otkud ti znaš kakve su? Bućkoviću, pusti vodu i pođi za mnom. Ti ostani tu.